ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkia, ka Shong ha ka jinglong scam, bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka linti ya jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, leni phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo kanda hinyo lai. Because see, since the land it belongs to India, you will just hand over. Then you can just go with this only. Because see, even with this, with this existing one, the crate is good enough. Or what do you say? Yes, I think the crate is good enough. we will try because now land is there. I never knew that land is with us. The land is already there. This land is already with the building. All this document with this, we can take the documents. I'll give you a copy of this. Deputy Chief Minister ke Jylla ubak Preston Tensong ubade Petru ya katanat PWD ulah Hiar Jurip ya ke Surok Laiñ ke belalong ke Surok Laiñ ke bedai na jingking Ranikor hadu alu wareng ke belong 1 kilometer ke bedai ke Surok na Ranikor Syamahesh Kola Southwest Khasihers District ke bedai pet da ke NHIDCL bela pentrai da ke Dahar Company. Hak kejengkran bagi nong lum kubor ubak Preston Tensong ulang bagi ni ke Surok ke dibenlong kumbelong ki bahak hamat bat ki benas dang ke dibenlong Laiñ ulang boun saya perkhat bat ki officer jaga NHIDCL bagi ni ke Surok ke debet benlong Laiñ kam dei benlong Laiñ kumbala pentrai minta. Hak we pak kaliang ubak Tensong ulang bagi Surok wak kaji pelang di Laiñ ke benpoi syarani kor minta ke ap ya ke benta ke baar ben beteng nak ke Surok ke benwan dan Nongston syawak kaji. Bat minta ke ni ke Surok kadang ya syat-syat hak ke jing pentre ya ke benta ke ban ningkong kat baya ke benta ke baar ban penpoi syarani kor la nang penkre ya ki kot kisla ban le ya ke DPR. Ngatrai kadon kuma 100 kilometer ai 100 kilo le de 100 tam lihat pi ngatrai gas ka kejing he jongka kadon ke bentar ko long intermediate don ke ba ih ko long single lane ting lai discuss but ke official jongka NHIDCL de ha ka ba ya take of yang ke bentar no ken le balak no do ke de long double lane ko balok le ke te te bat hadin jongka 100 kilometer ting la on pe ki tadi ting lai wan lak ki official jongka NHIDCL akaba gini kiski minta masa take up yung issue pagkiro kin ra sa po head office jogi pagkin la nang ye da ka double din ngare ka wa kaji bat silisaran kor bede kani ka kabade na po yu kabade na po diloy ka kana plang diloy ka wa kaji plang diloy hadu ni ren ko ka tu minta ka di ka second phase akaba ni engage mata ye ki consultant kille ya ka detail alignment nama ka alignment mata kan don ke jingkela ka to ni aka bagi selek kan ka alignment but hadin jom mata kinsina ya ka DPR hadin ka approve pada nak pen po Delhi ya ka alignment termod ki size na sa ka DPR tambah ka second phase la kena ka kadato ka intermediate kaju kan ya kaju ka intermediate len kumaka long na nong stoy hadu hawa kaji te nawa kaji haplang diroin batang niru kam deka intermediate len